Ani balai kena simpang lah tu kata ni. Ku balai tu ai pun ada dengar. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Baba, kila yung marway hang ni. Susong kahi. Tipat pula yun eh. Ang samat pi kan, bupi siyang marway. No se bang siyang pi. Ngan yanya. Kira ya. Baba, tiba-tiba pi sila sing si ni. Yang sosi rat. Nga suka sang maray gulung so cha Tu yo tho sa baba, ang laban ni Rapi pi. kinamla rat hirit benerap nga kisok yang sakut nga kinam cha no na tang boleh betip Baba, tu yo tho sa nga. Tu tho sa kirim pecini nga itu iku betip am oi brio bangalang mutam yang dai brio bangaim bangalang mansuai akpar bangadang red ba ngador nga ime ba ipa ni long brio bedok ba nim long kan kumbalong pisak ni ipa cungir isu pang ba ya kata kowe kesengi am ikan mau ba Balai ni balai tempat ini. Balai dekat ni pergi tiap langsung dah. Sosok mencari kan ni, mengaduk mencari, menghubang kaduk kan ni, langsung sistem mengajar. Kenapa? Yang kami isu suka menemukan. Hai kalau jam ini kasih bercerita sini ya. Ay pi, siya kan ni lang dan kam chungi. Em kami, ada jibang beri orang alat menurut ngaduk itu sebab kat simpang sistem kadang ni kan. Kalau ada sistem kan pak, ada nekam kisni bang, kalau ada TV bang lam tahu apa, makan besar yang kesan, bang kesan kikui kiti. Dulang ka malari ng pi baba yang terima. Tang iyo ba kausyan step si Asia. Tang kapunyete ko po. Em kami, dahil itu tiga bang em, kebalain ibu bercunga, mempresh tam bang em seperti, angkua, ya piye bang sekeri cunur. Bikba, tam taksi yang lej man barba ko benen ke idum ko ne. Papidang sita menang churken. Em kami dahil itu Kausya ada pelak terakhir pil jika jangan. Tahu kausya tanah degra. Ayo ibu pan kuliah pan ramai dua nurut tu asen. Andang lihat di rumah ngahi terai. Tempat acur ni kecimpang macam. Andang sini terlihat dengan langkung nurut. Hikimnya hipotif syan ingat bang lihat nak selap cipet. Hikimnya. Baba, aku harus ko nak nasi ko tu. Tama. Dekat flash screen bersama dua sijing pun. Salah kecil pun. Ini balai kena simpang lah tu kata ni. Ku balai tu ai pun ada dengar. Pasal begini kecimpang dekat desa nak ingat atas tempat. Balai tunjuk ingat berduk berita bang telak. Ada kali kan ni.